Boko there. Me run now. In fact, Unsa ushe video no ma say obi ensa ehye ho motion no. I training some sa. Na unsa na minim say Erastus na na ka say onim say no mawu ansa na omohyi o. Nipa ni da ho no wo hye no. Na so obayi pa sa wonyemo a pimfo ka ho akwada ka ho. Samuel Akwati or say CJ Kumasi situation on Pragya is so bad. You'll be in traffic and you'll find Pragya on your left and right. And they are really I'm here. I'll say I'm here. I'll say they really need to be regulated. And or they need the asemna Pragya situation. Obana kan unim CJ Pragya no se wo kokro bi Usasi free Kumasi. Me baby a mafa ena mpese meka ho asem from Kumasi. Na ukosi u de fa Kumasi kwan so wa u be fa bu akwa ta no so wati atomu wo bedu baby ti se bechem dua nkwanta na san tutra wo de hwe asama meka yotie ni yo. Enka wo free bechem dua nkwanta ho no mo a na ukọ tano so yamfo ne techire honomo ka ubesi sunyane esudu sunyane abotra na sa besi mu ewo brekum ko wamfie na kodoma sunyanfo se omo ma Pragya nya dwuma kuronum en wudu kuromu honomo a sane taxis omo kura de omo so omo hye ho sunyanfo se omo mpe ayi trotro kura ye dada ni we no taxis. And ultimately say discipline ankasa ewo ho say because of your traffic situation inti ye be ma Pragya na ye adwuma and no ba ne kan say ye regulate because a week today who say CJ week today na mni ha me kofa Kumasi edomu akosi doma hinkuro okay na sa wutika mu na sa wo kwa CJ Kumasi de ne de etan wo dan hu say ya obi hye wo ha wo dan hu say ya obi hye wo ha na Pragya no so no eno anye moto eno anye kai enti no so squeeze ne ho be hye wo mfimfini wo no mo saa no a kwan na da ho na anka sehia na woni Kumasi traffic go through say na city in fact the last time we Kumasi traffic dey review the last time we Kumasi a free airport eba inshira baby ye studio see way na say ye fa zongo ye fa aboabo area ho na mo fa ye na musa na ho na me bisa driver multimedia driver no be fa me airport ne say na enti aha no ka ankasa 4 ties ni ha because akuya say me ha mani nka more than 10,000 Pragya fi airport ho no ma ye be fa zongo ho no na no say baby a ukohu ye ena na make say CJ problem ne say eya moto for no omo say ya DBT traffic nipa na pentem but this one enye moto en esun kakra echenka enti ono so pese obiti traffic enti o pese o hyem sa akwanhia we de enu ni case nko because enu ye se ka akese no na a fairly break but Pragya situation no ankasa so e wose ye hwe because oman no mu no enkura mi ko hu se bi woso ni CJ enye fe kwanya nipa no fa so omutwi no enye fe minim se DVL for lances yo minim emra ne hye kura e da sa Pragya no FJ Kabute Okanse or say CJ if you see how these Pragya drivers drive in Koforidua no respect for traffic rules, overspeeding and overtaking carelessly, and the stunts they do with the Pragya, they say Pragya no like they are acting action movie. Yes, it's very bad. It's like there's no regulation controlling these Pragya riders and. Yansha mwasamunka because they say no many and ko hu last week no a week today ne meme da ne kwasi da ne ko hu ye from Kumasi going no I say abani ye betena na sa abani ye betena na say ye beja ye gumu a emma just really media me no kuremu no emma kurum kura anya fe say me Kumasi free wa emma kurum nya fe Pragya minim se Pragya wo pa Cape Coast sir Cape Coast
Now, boys, no, almost. Baby, I'm before Kepkus Bia Pragia. Me, I don't know. This yenya DSP Alexander Benia say, Sa Pragiano, ya classify ne say a car, a moto, a den, and running to say ye bang the one. Because o moon say traffic in said the omon can woo. Traffic in say omon can woo. It's your omuma yehu because you can't just say ya ma dia bekrum na yehu sene yesia ye no ene na mukrum sa oh Charlie. No regulation. Ye be yesa bedu eche na fe politics atiesim na che say ene musa ye bibia de politics na ene musa na de ko. The Branson Richard or say CJ good morning. Kumasi Pragia is something else. So Amraga Junction. And on so there the Abba. We no mi makwa ko hu CJ. Na another bonkrata no ebiaba. CJ ne bebre na aba. Enefie ni obia de eboajaye ene wodi biaba. Na ofa de bonkrata yi a ene daily graphic okuni ensemu wo mu papa what say NDC amanyoko nse akwanchi ni wo mu. Enra na mete omso omosha ase enne enra na me sami je fi Sunday NDC ni bia nu odidi a na say wani mra no so sami je fi say composed by force at once by force yedi muada muada was so bompa yes NDC emra power was so bompa yes abatro no enkoso asumwie mu eti wakonchene no wahya ase who say ye kura de ye hye niam say ya ase ache Pentecost phone say ye hye ye gu akwa mu edoso na daily graphic CJ ehia ase anapɛ wote sɛ abusuan bi akoja wo mufunu e de akosi nana chiame bi ne mpoma ana ai omakoja funu no esi ho omapo funu no esi ochiame kwan no so ochiame nyende omapo ahye no na ochiame kwadwo brenya kwaman jeduako seche kwaman mensinim ochiame abeka mesa ahoma no so nana chiame me makwaba ya eja awode wo ho de oje nyamadum yede nyamiase na eba ne sai na ya beja funu ya bepu funu ahye we nana chiame answer na we share se kura no video na my fofo adihia wu omusi e for joining me on Facebook ana peje bi aband o mo de funu besi say emu ne da ho say na o de bi akwa sa we de send me no na Facebook sisi a na afa bo mama ne e ba ne sai abepu funu ahye we bet ye no program ndi amu no besi ya se me no ka say abo ana istefo sa 440 na woni a so so wodi omo ye ayiye na me ne kiame ana so bi wu a me che na me ko che asamo anwanwa ye wu bi da ma betra hono ayo ma je se omo asudi hin ti no bi nyansi da omo de omo tua eto no se obi de hia wuo na ye de akoso obi fifie won ka busua no ho mo mbani fo no betre sa se ta wona obi anu a owu ya ono de pe kusi ite bu afọ mpanivo ero makanta se judgment omo pass ba omo ni papa ye nusunie ama eno maka ho se ntia se judgment omo de force ekosi funu go fi ya tam na ayi ninti covenant ninti no ama yentimi an kan waso na nkwani mu ni twa so na se ya bo ni papa kwa tawu da bi minim ni din ama omo ekotu amna be kwa minimum ho nti ma ekosi amna no de chiro mri gato abaye na ema mo ekoti funu sisi oba ko ene no ma ya mamre omo fi echi akọ kanse akotwa 45 years eye ne kwanso a yeah mo bi no de achi mo ye amamre okuru mo so e de man okay but na tell me about me anu de na yankaye ne kane ye ko twa ye ko je pallet ni wie ansa na ye be hu na nanu ana ye be hu na nanu wie ansa na ye mu yes we ma me no we wadi vie ma me no me hwe calendar so 45 years time be na omo de amu ni timi be si fio efunu no omo be si ya 11 ene se o ma ya mamre no
Yeah, 11 on March. Na Argentina. Yes, na my force kure eyo mukuro. Edomo de hia wudi. Omonto assassin sie emu no. Na Boaten pa man hin bonkum hin se ompene mani onsie bra onto assassin. Ene na de pinje kakra ba ya omo de mu na besi chiamen. Ah we na Boaten le chiamen efie. Na me pese me buta ase. Funu ho amade ase. Me pese me buta ase. Amana na omo boya na omo. Amana na de atenka say omo bo amana no. Na wani. Me ba amamra no aye ombe no na so no. Eye deport na ya mo discuss na ya mo. Di mami o da ifunda ka o di se mfi wo. Bi sasa sikasa na ya mo je. Mama no wo si wonye mfi aduanan. 7 or 47 years. That's what about 170 Ghana cedis. Now the snap back. Dia na betumi aya fa ho. Wunim die ne say. Obia na ga nyina be asundwe ma ba ba nanka na no ma atue sika no koma kwaba mana kwesi emu no. Ense de aduro ya nonum aboya. Me gidi se commander so frɛ wo mamu ko suta dia fe na penfo na ba. No ka say dia fe ne ko de penfo no ba e. Se o meka na ebe hu se o mba mana na wa sie no se so mu no be kwa hi o se de menu nyina yentimi nkyere. Kwan ya be fa so a. Se na se so fa se ya. Wa so so no ye ne den. Na chami. Amu na so be ya ntwa yie kura no kura de ba ko. Na je se ntwa yie. Ndise de tie no ndise fie ru an ba oni ni masama ono mbeka. Ebusafo mo no problem. Omo no wasem. There is a me or here in chairman, you know. It's I don't know. Nana ma yoko adihia wu omusie ana peje bia bandi omo defuna besi chiame o jodu akoha na na Boaten the chiame e den no mka kire efie no oyibati e lẹ́nu kọ́kọ́ mo ní amúnú bẹ́sí àti sí mímú kàtẹ́ yìí. Àbọ̀ 440 àìfún náà bísí à sábẹ́ sùn ọmú yẹ ẹ̀yí. Asẹ́mu àyẹ̀wọ̀n a yẹ wù bí dà. Nese nenso beda ho ade achi. Ebi nya nsi da. Se me ko ne sa ne se ba. Se obi de hia wuo na ye de akosi obi so fie. Won ka busua no ho. Asemo. We enti meni ochiame kodwo brinya na meni twetwe enkomo kwa aman jaduako na sa asefem semi in fact ayanwasem menka ne sa esi wonma mene no twetwe enkomo but unyambo wo ma hene amane won ma Friday na nya pese ko ho da bi minim ne din o na ko bona amane eti se we eba ne sa asotwe bi wo hon ma be ma sa abusuafo yi wo mo ye ehwa amamre ni wie betua 170 Ghana no de snap ne ka ho a asotwe afofo bi wo ho yes o mo betwa gwa wo fi ho is on betwa gwa wo fie ho e ho nya fie enso de la ho no nti ya dia betua mama adifuna akobre kwa ya o me amamre ayo ana chame mama na wase ne fensi bye yo enti ko Facebook a adaka no nesi ho no enti ni ba ni dem to dem oso ba ne yede na twum yede abesi chiame kwan no na osi ho no oso ada ho ma de achi o chiame na da ho ma de wada fun no ho ma de achi na me ampata enem so kura so sa police for no ambamu dia enem so obeda ho e ma de achi ti o chiame kwan no ni wo ho tu say chiame ne residence na say a ehunu Facebook no so chiame dey ne residence SJ okay how dey we can ni brisema eni wo hwa kuro ni ye kuketwa wo hu
See, I want you dance. Yeah. Because we or chami a him fear dear nature say a cooketwa. That into a bush of more modish no matrona trenesan, see. Or matrona treneria quadasana, ne papa muni. It's a would this year who here was any Marco Janesi Honomo. Mra nhyehyɛ a ɛwɔ ɔman nim krom hɔ so ɔde hye firi mu a utua 170 Ghana na wɔde snap baako aka ho na chiame no akɔkyerɛw sɛ aha ana bamna no na sie amamre wɔ hɔ no na mode hye firi mu a mo se yentua yanye amamre no so mo reason ne sen yanye say we are no so amunyo because CJ who say baby ani ho no mo a me gidi say wo de hyewu wo bebo amna be ye bibi ye free o eti we de omumpa busuafo no na enchiremu emre yi na CJ yenko da ubon krata no so yenko abusua ene da ubon krata no ebi aba na wofa daily graphic a animu ena onmonyamfo John Peter amewu so afọ ya wo hwe meya ho ne ne so ni mfoni da ha sei na pani sei ECG ye chese o meya adwumako ye hwe meya ho ne ne so no wo so mo ba be wo mfidie yi odi ye adwuma no ne aye dada tetia pansam nyina wo besiesie na abanya yi sika $130 million say ECG for enye na wonu mu fidie akakra bi edum kani omso yo ye mfidie no ebi wo ho no mo aye dada omfa nkototobi na sese prefon do so na tuo ntwa kra na se so enro se da ben minim se na de ho akra anyumre no fun and once a day the whole akra around that time no kani an dum ye me area ho me ne fojo kasa ono so waka so no se kan ono so de adum me so nam de adum eti ECG for ne yese won saka sika no ti we di omo hye adwuma na se wo mo hye ase so omo chichemu sa the whole town for ne de ya na adwen ya na sum nipa ni maye sum kabi dodo sum no ya doso na the one crata graphic kro no amu ena ye akuafo da abusua ye ma akuafo nyina mo akuafo mo Ghana akuafo ye mmamo adwuma ya mo ye no ebraso akua ye ka akuafo no enti ene mebisa akua wo ya kani na udi akanfo aduane ba bio na enye aduane a eye akanfo aduane wo firi hin potin Mimi fi nwene so number 1. Nwene so. Uni nwene so. Debi. Ya wo number 1, number 2. Okay. Nen number si na ebubo mu a. Ohun. 2 fi number 1. Okay. Uni ma atwoma. Enti mo hono na aduane ben pa. Me fufuo. Okay. Siye, fufuo. Uni baby a me free na chi no. Ya wo me bono. Ohun. Eti fufuo ne de baby a me nam bia me ni fufuo na nam. Me pe fufuo pa. Tenti na fufuo ye breakfast. Me pe fufuo na apesie ne ye nchefro ye no. Ye twi ne ahwie mu. Ya no ye fra na abomu. Abomu no. Ne sa na chese wunya maniti. Na odi atwi. Ana ko obi niti na ototo. Na watwi utimi twi ne fekofeko a. Na chese kase bia anim. Eno sa no ye di ayentra konwa so tena fom no wadi a wesamonan kama eti CJ nye fufuo di a na mum se meba enti masem bisa ne se fufuo ene ampesie da nchen a aduane ben bio na ye woda enye aduane a wudi no wukuro mu ho se bia eye nkraifo aduane eye agbefo aduane eye siremufo aduane ana fantifo aduane ben CJ me pe TZ papa me pe Tuzafi papa TZ fantastic me pepa base na dan me ko kire wo no adabaka de no
Mabu. Fantastic. Lovely. Every day you baby head be anymore. Papa won't cry. I did. I said Mabu si chucha nam no. Lovely. Chucha my dear won't pay meat cry. Mabu when nipa ho abote. Na akọ stars. Superstars. I was saying, Tizet me pe, and aduane bi ende nipa dodo na anim. Aduane ben ya. Wonim kuka. No ye Western region on. Nine. When I chese onim. North. Sa. Simfo aduane. Kuka. Anu ye ni saying. Inse so be yusu ayoyo na ye de ye Tizet no. Wotimi yusu kuka no. Se udu north na hu se omo ho den. Kuka na ye duro esa ye aduane ye de ye nkwan ye de kuka ne ye nkwan me kan minim se omo a efri north ne omo atena ho no omo nim se aduane no ana ba akoso wo ho no me fe tubani ye de beans na ye de beans so yam beans no na obe fra ne te se ne fra ko se no ba we no onche onnoa ahaban ya de chichire wachi no ahaban no utibi na odi atum na chese odi atun hyehyem no wanoa no waye fro yesi ho sa CJ eno so wo ho ohun sa we no for the na make you kagum no for the na make kagum no aduane we ana udu kentampo so aduane bi afa na acheke eno kra de western area yes acheke de matra Côte d'Ivoire kakra enti minima acheke pa enkran ha minim acheke joint bi ekwa ho so ma kwakere wo eni afam ko acheke bank ha no mini proper acheke bia wo enkran ma 7 ho ohu enuane no ye wo no asorto CJ sam kasa me bobo a ye bebobo a senka ye hu sa enuane na nka ye ni pizzas no kaye ni pizzas no wayi ufufuo ni wampesi ato nchen wabo kuka wabo kuka nkwan na wabo tubani na cheke sukra wo hono mo na ye wo beans ya so beans kokko no so no eno so ye wo aduane bia chese o gari ka ho enye gari futu asem enye gobe asem kura na making enye gobe enso wasan yesi ye no ena CJ ende ewo mu ana mrefi method no me say that tro gubuku me say me nam aduma me obi dia ba prince kwese eje kuma say CJ tubani with sheto is onim tubani na CJ wo de that kro me call tamale ye call workshop bi watermale edu tamale na manfo de na ebedi fufuo na say matamale abedi fufuo say tamale medu kwa mi ntim na ken say temele medu temele o me di fufuo e ma so na me gina kroni finfini ho no ma na bi say o mo etwitwi moto no bi say ba ko say ifa na TZ wo na o cheme ba ko say if you don't want TZ there's some Tubani somewhere here na say Tubani wa had TZ go sleep na sani omo ye no CJ wo de ye kakuafo de hwe wo ukosirema enkuto wo ho na enkuto no ye wo mutu nkuto no ye wo mutu ye wo ne ayese white no ane ye wo pa nkuto ankasa enu na nu ye yellow na minim kane ni sirem na omunyusu anwa ye yusu se nkuto no ena Tubani na make na omudi yo me obi so me ma me bia ye jollof out in nkuto ene ye pa nkuto ni bia na mi wure mfida wonti se ye nkuto jollof a ye di nkuto no ene ye yellow kai ene ye yellow mapom ya o sheda no wate so ye de wo de chiso na de yesa Tubani no ena omo wo makosam bi so wo ho no mo na wasabi agu ho CJ enye bi ne ye te ha se ya ye di nuane a tieti me so me ya chimni na me fan so ye fantini se wuyi fufuo ne bankuni ade ne to nchen a ekua dwane ba kwa manage ho pa e akle kai ni eti ni eti kodi bi no wo hu
You could be Abba Fresh. Abba Fresh. So Bibia ye green. Bibia ye green. Apart from a pleno. Ademe. When you are demeno. Na koto kakra wele when you enya farmer wunya we nyina enya farmer wunya eso etoda ye hu omoso mfaso ni ye o siye senka ye de niema etoto akwan mu sa planting for food and jobs ya mbani forecast se wode be no omumu nkonta na ye rese eba ye no mfaso akuafo atumi anya wo so na siye ade ba kwa ne abanya wote so abanya abetwam de bia miblemu omo se pani George Oduro tie ye ne a omoma ye hu bosha wo mo hye sije wutie bosha wo mo hye se poultry importation ye be ye nhihye ye ne ate so na akuafo anya ne nkokọ ewo mayimu anopai na sofo wusu anse ka se kwamna dako farms se sei atumi pagya anyu onu nko baby ti se kumasi du wa poultry farmers samtak eni wonu mu a ewo baby ti se doma hinkro ampopo farms ni alaji ni omo mountains o call Utreburi Adoso Acro farms ewo ho poultry farms kura wo ya poultry farms enkran ha omatumi atena ha ye bia etinki ye so masne with the feed ye so masne with machines a umbetumi dia ha beans no na ka ho asem no Entwiwa Boafo Anan or say ABY. That means you are describing is called Achemkuma. Town Achemkuma. Where they use palm nut. What they are the palm nut by Techiman people. Or the Aba. Achemkuma. Udu bebia, ubia, one dear. Krobia, Mantembio, Muaniane, special with a Kriafo, Sandawroma. Omutumi eduane we nije ho pa enye easy Sandy say that so no chini Sandy be a guy forget say Mr. Stanen Pabwa na appeal I dey appeal when na sit me behind dan wo ikokomlemle he afna wo tells I dey Pabwana pe aboda I didn't car wash afna we pa Mr. Stanen na esi for when it took us see eti ye be srem panifo enhihye ye no mo ye for akuafo no because poultry farmers so mu so nyina no eye se feed ena ombenya emfidi a se nkokọ no ye betumi ye twetwa bi ye betumi aye na poultry farmers ese say ye mo compensation betonne be sinne omuda susu ena rice farmers so won nansen wo mo hye mu kena kakra bi na local rice shorty eti ye woni ma ye betumi aye de abo akuafo na ebe mo adwuma na mo ye no omo so asiri bie yesre omo hwe no akuafo edomo akuafo enye ne nkokọ eni saa kashifo yi a omo so nansen omo hye ase esu no ni omo hia no yenye ne emfa mabon because mean da bia ye wo brofo bia e ka agriculture is the backbone of the economy ni aka ne de ato ho. What makes it the backbone of the economy no mama yenye na eniema nkoso everyone CJ nanama enim was say anapay menum you near tete no please you people should stop mentioning the foods I am fasting please stop baby omunya bidi farmers ni ade o wonim se obi di nkontombre ye di free Ghana ha akọ Germany muno fresh o obetumi ayi a kire wo eniema aye ne ha nyina no eno omutumi ya mebidru baabia Ghana ni bi owo baabi no wonim ne ntia na nso mpese ombeba no omutumi ofufuo nyina wo hodi nya ne ye ka hu ne o kasa obewo no mu wodi enti yenya akuafo den yemma wa mo CJ yemma wa mo na ne kwa esa ye de Wellington boot wonim Wellington boot minim Wellington boot ene sekan kotokuru ne ye de amon saa de no yentwam na ni enhyehyɛ yanka sɛ bɛboa wo no yemfa enwu fom ti CJ na efiala die na wɔse adisi o wo yemfansi abrante no abegyina mɛkyere no nti wo ya kwankyene ni bia na de we he no NDC for de wo ye bi okuya bla asambe na obusa me sei wo kan ho mami hu na wo didi amahu ni me didi Salmon
Me didi. Umompaye. So when I will be there. Me say next week Pentecost for ye demu den ye bompaye ma bato no. Say dey hihye nko. Kan ehie ye nyina. Okay. Eti ye ni abre. Nti omunye omode no muni kan ye mo madi kan. Unipa na aba no domsen. Edi domsen aba. Every one try Adom and I did the one cat and apostle e